Za testo uporabimo 300 g moke Manitoba, 1 žličko soli in 1 žličko sladkorja. Dodamo 45 ml oljčnega olja, 2 žlički suhega kvasa in 160 ml mlačne vode. Gnetemo 6 minut, da dobimo prožno in voljno testo. Testo pokrijemo in vzhajamo 1 uro. 2 pločevinki olupljenih paradižnikov stresemo v cedilo in jih pretlačimo s prsti, pri tem pa bo odtekla odvečna tekočina. Dodamo žličko origana, pol žličke sušenega česna, pol žličke sušene čebule, 2 do 3 ščepce soli in žlico oljčnega olja. Omako dobro premešamo. Tortni model s primerom 24 cm premažemo z oljčnim oljem, nato po njem razporedimo testo. Testo obložimo s 300 g mozzarella v lističih in 40 g zimske salame. Dodamo paradižnikovo omako in nariban sir grana padano. Deep dish pico pečemo 25 minut pri 220 stopinj Celzija.